Por isso, asmal, karusian, Bongaba, Walianti, Isong, Wata Kasanda, Siangin, Sakpasel, Sakatang Kaping, Dawaw, Women, Pinater, Sakwangin, Sasparos, may open na apaw, Taklapin Ran. Sawan, Kasalayang Sasi, Autaben, Tamin, Kuwaitak Teri, Tatang Sasi Sektor Langal. Autaben, Wig Menapia, Autaben Mensangkan, Nia, Meisimen, Niare, Mepamen, Niesim Mewanamen, Niabong Melumen, Nialim Metuamen, Ran Paunok Metuamen, Niesim, Meisimen, Dianalim, Beriesap, Yud, Mepamen. Pautak, Tapakaben Mensang, Nimesangwa, Mesilimen. Center School, Mesamo, Riesap Kamen. Te, Pautak Lampin, Naso Bisme, Me, Tuesap, Riemen. Mayroong hindi ko ayaw kami na italay si Sakpa.
Grasi Pima Napali, Kauta Convention, Kauta, Kawar Takasalayo, Sangiyan Leran Kauno, Grasi Songkoapi, Perakini Seniority, Rasi Manapali, Masan, Kawar, Rasi Mansa Kapali, Kasalayo. Pelia Rasi Kui, that Koapi men, Apali Kauta. Oman Kairati, Nia, Songkoali Bensonaya, Manapali Kawar, Katkoa Din Aya Kaunda. Niare Songkoa Chosi Ose Ben Power Sami Pasok Pelie Lianali Melissa Kaunda. Niese Apali Kawar Songkoa Penelaya Kaunda Katkoa Rostinaya. Niese Kawar Songkoa Teleson Johnson Kaunda Katkoa Ferlina Johnson. Nia Kam Nialim Songkoa Newton Robert Kawat Katkoa Rosemary Joel Robert Menkaunta Taran Kaula Songkoa Menapali Kawar Songkoa Swingley Johnson Katkoa Katrina Johnson Kaunta. Niesil dia lam-lamen sasyam dia lam-lam nasi Rasi Paul Pun Menapal Om Rasi dia nalim Kaunta dia nalim Melissa Hussein Kawar Katbaran Evelyn Robert Youth Kaunta Katkoa Perlina Tiwi Johnson Kawar Songkoa Newton Songkoa Swingley Johnson dan Kasalayan Songkoa Chosi Ose. Pamesansan na kautakan niyan ni Brahma. Sa sitaw diyang Rasi ni Manapali Sunday School Kaunda Songkata Cordanore Manapali Beginner Sumdagang Sunday School Melissa Hussein Primary Sumdagang Sunday School Tersina Hussein Junior Sumdagang Sunday School Tapson Salmon The Intermediate Sumdagang Sunday School Rocky Robert Grasi Pimenapali Kauta Club Ongran Sarawi Ayato Inchun Silu Menapali Kauta Asasi Sokata Akilimay Kapkapen Blaster, Sasi Wanparan Senior Blaster, Apali Batakan Nabulabul, Sakatak Salmon, Apali Batakma, Wanparan George, Kapkapen Mayram, Sakatak Hussein, Takapakapen Kapay, Wanparan Moses. Rasi Pimenapali, Tawatong Paul, Songpon Queen Kapa. Ang Songkoa Pimenapali Pansarawin Sabutuayato Kapkapen Richimata Kauta Songkoa Petro Petros Takasalayang Songkoa Penson Moses Menapali Wisik Mayrong Elder Esther Zacarias Elder J. Robert Songkoa Party Moses Songkoa Albert Johnson. Sa sitaw diyang las, kakain na kami kasama. Kakain kayo.
Asasuya lang naman wala ko yung sinome in Silisa. Sa kasaman sa San Paula, si Paula, Rani sa Patuayat. Papingong pumasi po sa weta pamapel na uyaw-uyayo. Kalangan pumasi yung masikakan ng pre, hinangin pumotso. Sansang may nga sabihin may isa priyamen sa weta pamakalin ayaw. Kalangan pumasi. Kasi minapanay na yung armasman mananapasan nila rin, Rano, masisubyang sa Juan Paron Perez ng kakanapan. Talas nila kaping mga kumasiparos na kapen sa skandong pene, kapuyata sa sipaw ta Club Rano. Kasi luglugay ang kumasi, pupuparos sa wata sa sipaw ta pen nawi ko sa talakap at pangaipawan nasiksitakan sansan na nansong kuwasin. Kalangan sa wasma. Kailangan sa sasmos, kailangan kamasyon, kaya kita senso ko, Uya, Insansan, Asasi Kapil, Ore, Senior Pastor in South Moa, Wanaran, Chip, मैं कापुल सप्लीमेंट खाऊं नासन मेरी बेन एलेयन नाचें नस्नानो लिंगें बने हिलांगन मासूम वाव मेरे में पति तक्सास कोरोसें विया की मोचोते विया सासी कापुल कियनी येव लापला लोपल Saya kepada bawa pakai kamera apa keparan di sini South Wam pasal polis na kepada bawa. Kaya kau sekira ke pagiging sasaros. Abang pa sa senior kesu lakap. Kaping lang nagyang organisasi. Ngayon pwede ba? Muna ramaman na muna sa tayo rin. Kagalan wato sa PNP ng wato ni Pedro Pilpower at ating araman. Muna na sa sikaw na pra. Kailangan ng kamasyon ulit. Kaunon kapayata. Kamasyon. Kailangan siya